Tuzi kandi nkwifurize gukomeza kugira ibihe byiza cyane, wowe udahwema kutwereka ko ubana natwe umunsi ku munsi aho dukurikiranira uherereye, waba uri mu Rwanda waba uri hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Reka twikaze rero muri aya makuru yo kuri uyu mugoroba. Nk'uko rero amakuru akomeje kugenda acaracara ku mbuga nkoranyambaga ndetse no mu binyamakuru bigiye bitandukanye, yitwa Kabuga Felicien. Uyu yamenyekanye cyane mu bikorwa bibi, dore ko ari we wateraga inkunga abakoze jenoside. Byumvikane ko nawe ari mu bakoze jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane hano mu gihugu cy'u Rwanda. Uyu mugabo rero amakuru ari kugenda agarukwaho nuko kugeza ubu ngubu atarimo arahumeka umwuka w'abazima, yamaze kwitaba Imana. Urwego mpuzamahanga rwasigariyeho kurangiza imanza z'inkiko mpuzamahanga rwatangaje ko Felicien Kabuga yapfuye kuri uyu wa gatandatu, akaba rero ari mu bitaro Irahe mu Buholandi. Kabuga wari ukurikiranyweho ibyaha bya jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane, harimo gushishikariza abantu gukora jenoside n'ibyaha byibasiye inyoko muntu. Yari amaze igihe afungiye mu ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe gufunga abaregwa. Amakuru ari kugenda agarukaho rero nuko ngo hagiye gukorwa iperereza ryimbitse ku rupfu rwe nk'uko amategeko y'Ubuholandi abiteganya. Kabuga yatawe muri yombi mu Bufaransa mu mwaka w'ibihumbi 2020 nyuma y'imyaka myinshi ashakishwa. Urubanza rwe rutangira mu mwaka w'ibihumbi 2022 mbere yo guhagarikwa kubera uburwayi bwatumaga atabasha kuza kuba yaburana. Murabizi neza ko uyu mugabo yagejejwe mu gihugu cy'u Rwanda bikarangira rero yongeye kuza kuba yarekurwa, ariko bikaba bivugwa ko ubu ngubu yari afungiwe Irahe mu Buholandi, ndetse binavugwa ko rero ariho yaje kuza kuba yagwa. Amakuru rero y'urupfu rwe akaba yamenyekanye kuri uyu munsi, ndetse benshi bakomeje kugenda bibaza batanga ibitekerezo bavuga bati ese mu by'ukuri uyu nawe yapfa, ese we yumvaga ko mu by'ukuri atazapfa. Mu by'ukuri abantu bari kugenda batanga ibitekerezo mu buryo bugiye butandukanye, buri wese ari kugenda atanga ibitekerezo mu buryo bwe. Uyu mugabo rero bikaba bivugwa ko rero magingo aya ngaya rero atagihumeka umwuka w'abazima, yamaze kuza kuba ayashiramo umwuka. Uyu mugabo rero yamenyekanye cyane ubwo yashakishwaga n'ubu na leta y'u Rwanda n'ubutegetsi bw'u Rwanda, ndetse yashakishijwe igihe kirekire, yaraburiwe irengero, dore ko byanavuga ko ngo yaba yaranageraga ku butaka bw'u Rwanda ariko ngo akahagera yiyoberanije. Ntibyagendaga bigarukwaho n'abantu bagiye batandukanye, gusa ntiwabihamya ngo byari ukuri cyangwa se ntibyari ukuri, ariko bikaba ari bimwe mu byagiye bivugwa bigarukwaho. Kugeza ubu ngubu rero uyu mugabo akaba yarategereje kugira ngo abe yakira uburwayi yararwaye bwatumaga atabasha kuza kuba yaburana, ndetse binavugwa ko biri kugenda bivugwa ko bushobora kuza kuba ari bwo bwamuhitanye, ariko ngo hakaba hagiye gukorwa iperereza ngo ryimbitse ku rupfu rwe nk'uko ngo amategeko ya leta y'u Buholandi abiteganya. Sinzi rero impamvu wenda baba bagiye gukora iperereza ku bijyanye n'uru rupfu rwe, kandi n'ubundi bisanzwe bizwi ko yararwaye. Nguko rero uko amakuru yakomeje kugenda agarukwaho y'urupfu rw'uyu umugabo, tuje kugira ngo tuguhereze update z'aya makuru. Kanda kuri sabone cyangwa subscribe niba ari ubwa mbere ubanye natwe, niba wagiye gukanda kuri like, kuri share, yibuze aya makuru yasangize abantu babiri cyangwa batatu, raba uduteye inkuru ikomeye cyane, nabo tweretse ko banatse 5 ko tuzajya dushyira amakuru uzajya uyabona uri mu bambere. Inkuru zacu uzajya uzikurikirana 5 kuri 5. Wakoze kuba natwe rero, ciao ciao, bye bye. Amakuru naka agaruka asitwa avivita. Reka dusoze rero aya makuru tumwifuriza kugira iruhuko ridashira.